Madoda abafazi izitshe zibuthakathaka kungani likuchaya indiva lokho kuba likuzibi ngaba libakhahlamezi ngaba libahlukumezi ngaba libakhalisi ngaba libadabukisi liyaziqhenya ukuthi umfazi odabuke endodeni ekubeni kuleyo kuyinganekwane kaAdam lo Eva mina ubufakazi ibugodliye ukuthi sonke isilisa salala esibelethweni sowesifazane lakhona uma umfazi lithambo lamathambo akho eyinyama yakho pho kungani ihlukumeza ingxenye yomzimba wakho sekwaze kwathiwa ukhumuzo ongathunqi intuthu ngenxa yamadoda iziwula avukela abafazi imihla yonke induku kayiwakho umuzi okwakho umuzi luthando lokubonisana umuzi loqotho ngolomama ukuze umuzi ube lesithunzi kumele ukube lo mama bangakho pheke yakhe libaziya balemizi egxilileyo awukho umuzi omayo ube lesithunzi kungela mama obaba bangobaba abababa kangaka bayaziqhenya ngokuba ngosekazi bani ngabantwana babaphiwa isifazane kodwa badla besulela phansi kwenkukhu babonga ngokubancindezela babonga ngokubadlwengula bayabagqilaza bayabahlukuluza emzini eminingi amankazana ancindezelwe omama bona bapika begqoke zabo sukumani lina sifazane esihle amalungelo alilungele njalo alungile umthetho umalani libabophisa bangaliphathi kuhle. For how long shall the patriarchal society exist? For how long shall men have upper hand over women? For how long shall women live under oppression of men in all communities? Koze kube nini omama behlukunyezwa? Kuyakuphela nini ukuhlukunyezwa lokudelela lokweyiswa kwabomama? Madoda phansi ngokuhlukumeza isifazane, phansi ngokudlwengula amankazana, phansi ngokugqilaza umkenu, phansi ngokukhahlameza omama. Omama bayanakakelwa, omama bayahlonitshwa, omama baphathwa kweqanda. Madoda abafazi izitshe zibuthakathaka kungani likuchaya indiva lokho kuba likuzibi ngaba libakhahlamezi.